Ni priang subhai pi chakani untuk kubor jengi upet ngor cable news. Hashwa bini kemi ki kubor ki babnya na kejan mir ngena pashash kimat bokongsan joko kubor mentak tayo. Penmi rule temai ke sarkar ki kali kamai ha kejelan. Betha special officer ke sarkar baniat chikmat ke jin mupun kendria yakinong de madan. Sengokia ke chairperson the State Commission for Protection of Child Rights bajur ki kam thambor ki long kemi bat ki kena. Kelak Hongpong ke Rocket Petrol Kem Ding Sendan lat thau unongnya nabak loigan pet. Berngam ke MCTODA ban penolong da gejing ki persya ke karkhana kok karilum jantia bam ai kami kinong nya atro. Kut no kalan yang bedin klam ha gejing ku ipiang bat tut ki pat ba di hajar nut mekeleng gejakan. Bat na kinong ile wrestling bapau nam ke pertai yo jing hikai kinong lempat ke jela. Usumbut Menteri Rangba Kejela uba kemi ketenat transport uba senyau balangdar, badu Menteri ketenat jengokai pertai Kejela uba polengdo. Haga singba arjung ketayo kila lum ya kejingelang, balashim ya kerai ban betha e berok kitrai kali kamai begidai ban wa e kejingtip jong ginongnya akali. Ya ki kali kamai local taxi, ki kali kamai tourist, ki bus, ki sumo, kenang ban penting kena kejing singan ki patba, kamtam haga por menmiat. Kesorkar jela kelasya mekarai pen betha e brok kitrai kali kamai bagi benwa e jingtip jong nongnya akali banyak e kali kamai jongki. Kini ki kali kentop ki kali kamai kum ki local taxi, ki kali kamai tourist, ki bus bagi sumo. Ya kini kerai lasya meka jingelang bala penlong hapdeng menteri ketenat jengok kai pertai uba apol lengdo, badu sembut menteri rangba uba kemi e ketenat transport uba senyau balangdar ke belalong ha ka khat santerik jong u naitung arhajar arpusan. Habakran kelat patai kubor hak kat santrik unaitung arajar arpusan uba poleng do ulong bakane ko hukum kan trekam ya baro gijat kali kamai ke basim jingbet na ki office jonggi district transport officer ban kamai habro ke jela Meghalaya. Bade kene karai lasim kenang ban penti kena ke jingsingan ki patba kamtam hak por menmiat. Kalong ba iwat hilat kilti ban penti kena ya ke jingsingan jongki nonglet nongwan kamtam hadin jong ke jing nang kiu jong ki riu ki ba banjngo ya ka shalom pat ki wi de kisnong jong ke jela jungi ka bun nakaru kede ki kenta ki ba lapalat ya ka katwe kata RPG menmi de akini ke jingalang hadin ke jing ya tai ka ba sani ba ni la shim ya karai ba menta hapo jong ka shibnai in pentikna babaro ki nongnya kali kamai kemut ki commercial vehicles ikali ki bakamai ki kin penpau kin display ya ke information baro ka jingtip shapangki driver abumut bakin display ha ka kemat jong ka kali ha ka seat ke bau shonghi driver ya ke kerting ya ke license but ya ke contact number jong driver de kani kan ya daru na ke jing penodkam ya keju ke kali banyak da ar palat yo tu driver bodan dia ka license de kani kan pentikna ya ke jing singan jongki nolek noan ngin ai ke white publicity kejing penting ba kaba salon sar kabayar marmar bad adin kata min ai por shunai ya baro ki try kali bakin pentingna kin display ya kani ka jingtip sepang lagi joki kali kani kan pentingna ba i manu ki ba syong kali hakanu ko por ru lagi di Tangmarway, lagi di kena ru kemudian tidak ada lupa ke jingsingan bagi tip penuh banyak ya ke kali ke license ke number ke license details kita nanti buat kunjuk ke contact number jung driver ya kan ni la ke step ke ba ngin shimenta kesenjam ke ba ngin shimenta ke lomba ngin khot ya ke jingalang buat kini ki organizations associations ni dan shuyo ya i director batumai bilang shuyo enjoyment artayo de ngin ipodi iba in study bahai kini kam harin kedu ngan sakhat ya kini jingalang bat ngin pentingna ban kan dan ka compliance
hadap no kami jumpa terang sokari kata safety security Kung mga batay mentan, lada pilek cakap nu ka isnong gi bala ham kiyo shkmat pilek cakap Singapore, pilek cakap Dubai, pilek cakap nu di isnong pinlap hi ba kaya kalong compulsory ba kin display ya borok ya information Jepang katu kali nongnya juga ID jumu. Di kani kan penting kena kamtam ya kitu kiba haban mi men akapang gasitam kiba haban lit marway bakin sosngan baki tip baki kiwa kali jomno banyak dano ke kontak number jom tu driver yang tu kejuk information kisu IC bahiyeng kisu kishare te kabumat ki bahir ki la bantrak ka ya ke kejuk ki kadai iru nak benda ka jingsingan jongki tu ki driver ru nuar makiru kila pan information sepang tu passenger baki ki kila pan ni ka ID jong passenger joki kuma uru yo information sepang manya tadi terus ka ngi penting kenapa kandon ka minimum possibility jong kajing le ikam bean bagi criminal activities. Menteri Kena Sarkar Pedang bakmi Ketenat Cooperation Krishan Pal Gurjar ulang boom dan jengtip halor kejing dawa ban penteri kamno ya ka inline permit hagajela Meghalaya. Hendrei penpau kejing kermen bagi Sarkar Pedang bat ke Sarkar Jela kile trailang ban cimkia kimat gibakongsan na kebentagi patba ka Jela Meghalaya. Habai keren bagi dong patai kubor halor kejing sateng kejing dawa ban penteri kamno ik inline permit ha Meghalaya. Menteri Kena ke Sarkar Pedang Krishan Pal Gurjar ulang bom dan jengtip pangan ke jing dawa. Dari ulang budan pada ke jing kermen pada jing scam jing mud bagi Sarkar Pedang bagi Sarkar Jela kle trilang ban cimkia ya kimat kebedai bat kabah kamiat kinong syok senang ke Meghalaya. Ula penting kenaru bagi ke babahatam nak benta ke Jela ansiale ban pen urlong no akipor panuan. Haga bedai bagi jing keno bakam syamna dan ke jing menteri kambhai ki skim jong ke Sarkar Pedang. Uni Menteri Kena ulang babarok skim ke belas sedang dak Sarkar Pedang ke daerah jingtmu ban kentiau ya ke bah kamiat jegipat ba badiru ban Menteri Kampura bahaya ki haman lagi Jela. Ulang ru bayaki ni skim la Menteri Kambah po ke Jela Meghalaya hendai la dan kinu gimat ne jing penjo ha ban Menteri Kam ki skim kin sa syamkhia ban penbet no ki jing ha kisni banwan. लेकिन एक अनुभव तो आप भी करते होंगे कि जब से आप लोगों ने मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर दी है तब से देश में भी और नॉर्थ ईस्ट में और उसी का हिस्सा मेघालय में आपको अंतर तो स्पष्ट दिखाई देगा। इन 10 सालों में देश ने जिस गति से तरक्की की है पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर। पहली बार केंद्र को कहा कि जैसे कि MRGS है उसका जो क्रियान्वयन है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में क्या केंद्र सरकार कोई मॉनिटरिंग कर रही है? तो ये निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको हर राज्य को इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि वो लोगों के लिए उन योजनाओं का उस राज्य के लोगों को लाभ होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि मेघालय में उनको लागू करने में कोई परेशानी होगी। निश्चित तौर पर कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान कर लिया जाएगा। धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में और आप देखेंगे 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट का जितना विकास हुआ है पिछले 75 सालों में उसके आसपास भी नहीं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर राज्य तरक्की करेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा। इसलिए वो बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेघालय का
कोई भी अगर काम है तो निश्चित तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर उसको पूरा करेंगे। सर एक दूसरी Banilai ban penterikam tikenai ki jing betha jong ki yang syari Meghalaya High Court. Hakabede bagi jing penkenria ikinong demadan nagathan kendailat. Special Officer belatung dari yang syari ulalum ya ki jing yalang banetai sani bagi hak sarkar bagi kinong yalam jong kinong demadan. Hapok Office Terekam jong ka Deputy Commissioner ka District East Khasi Hills. Special Officer belatung dari Meghalaya High Court ban penbet ikamat halor ke jing kerja ikinong demadan na kendailat. Lalu mereka jingelang bagi officer jangka district, ki officer ka Shillong Municipal Board, ki dikot jangka Provisional Town Vending Committee, bagi dikot jangka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Banyak keren halor kena mat hak office terekam ka Deputy Commissioner East Khasi Hills. Habai keren bagi lapatai kubor Special Officer Subhashish Chakravarti. Uli itu bagi ne jingelang kalau long beseso abat nakal yang jong Ula batha agi bor peniat distrik jong ke East Khasi Hills ban peniat cakamat ya ke jing temu ban pen kenria ikinong syong diamadan hakathan kendailat kat kom ke jing batha ke yang syari. Uli tu bagi ni gesingi kila pen snow halor ke jing sokya ke ban galiang kinong diamadan kila ban pen snow ya ke ke bagi snowkya halor kane karai jong ke yang syari. Parties have met together and there has been a fruitful discussion how to go ahead with the task of reallocating the vendors and finalizing the vendors, issuing COVs and all that. There has been a clear, fruitful discussions. So the administration will now go ahead with the work in accordance with the decisions taken. Being in a very constructive, calling everyone, discussing everyone, taking everyone's views, and proceeding in accordance with the directions given by the High Court in its order dated later this month. Honorable High Court, whatever order was given by the Honorable High Court, that is being provided. So let us see how it goes ahead. The people will come to know about it as the thing progresses. Habai keren mikong Angela Rangat ibadai ka advisor Jongganek Association kinong demadan. Dia tu bagi jingkot ke jingelang kalau bani kenduk lang bat barok ke badan benta ban bishal horor ke jing betha ke yang syari ke badan sedap aidang shen. Ikong Angela Rangat dia tu bah ke jingelang ayo ban pensengau ro ke jing mi ki jing ken jong kinong demadan ka bam da sengau so tau. Namar ke jing ai ki kot kislahi kedang ya cekamat bat na center point chom so sun ru kidang buon ki kendrum kendram mar buon ki nong demadan na kan kecaka kidai ki badan hok ban yo ya ke certificate of vending bat kim pat yo haduk mentaru ilong ru bah ke ni ke jingalang leito ba ke Shillong Municipal Board kan pelong biang ya ke jing khandrai ki certificate of vending haga bagi netrai lang haga bagi wan man pelong ya ke jing kmi ki kot kisla namar kane kampat kot menta mar buon ki nong demadan kim pat yo ya ke ni ke certificate Balapan snoru halor ke jing aipor ban pedukan cikinong demadan bagi jing kang ya ki bam padon ni COV ban chong dukan na kandai la kumjo. Pendekan du lang bat ki district administration lang bat ka Shillong Municipal Board lang bat ki badai ki member jong ki Hawkers Association bat ru bat ki badai ki TVC Provisional Town Vending Committee members. Tang ban pe halor ketuka court directive kan ba i special officer i happen dep ketuka ni ki kam ni bela betha shwai taka santarik August pakan shong yang ke court ti halor kitanya pensngau ni APA but kawai kabangi pensngau kalong ba ki number ti ba mi ki bun pala ki number kan yu in ta ha court kubor ri claim mi tu ita Sipang saus pak, mut sipang lan pak, mut sipang, tu polling do wong ars pak ke bala menjur benda nanti manu pasai kini ke number na Haka jing sisa ka di banya elected patik kat kum ka kat kum ka survey, kat kum ka claims and objections. Ka ka bangin ni tipsai, ka bangin na aydan bentalang, kalau bangin don bang ka institute survey, ka to por ka don ko ka list. Bat ka to ka list menta kampat don in public domain. Hindi ban save ha.
nang bandang tu ngila asya bandet ki claims and objections ne tito kabamut ba ka claims and objections lord ka tulis kabadet survey rumpat dep cheki bagi kan shalong ke tiki number na yo I dangshan rumpat kubor ini di number shamat kan kata yo mulang kata what's late dari ki ong dan vendors apa mga mapi baru untuk ki vendors itu niat ke chana ban ayo dok hang tu ni Ndai ngingin pedian ki number semangi nitip baka proses karangnya baka kakungaan bak dep claims and objections Ndai menta tong ini friend bit ini bentar ibadi benpet ibadi ibe ikat ndai la rumdi ni ki bit mo ndai je road ndai ka denti ka bakti stage pegasus ndai ka ni ka bayat sa specific itu ikendai la itu ilien iba hapden ka muda baka center point hotel bayat kejat ke mencua ba koi be chat hisha lat musti nama baka hakajinya kred lo ni baka TVC ni ang tong ini persyam cua ini dah ne ti na bentai itu ru kidang pun kendung kendram nama kidang ran tu ke bempat yo kata kadang hang ni ke basmusi nama ba makili kil participate la bentar ka survey nitip baki di genuine ni tempat dia sudah kidan itu pada kiba municipal ka patch in mistake ICV kiba ngitip plan kiba mdai ban do badan dukan kiba say kinong di nong apukan jog isya par kima tikata ka dika issue andai menta ni ong tong ni persang yang mendimet kana mangiti na do pasdang hingi wan lam mangihi ya kaan pa panya ka kum ka kin review asong su ti menta ka ai pen bet batong ni check biang ka CUV la mandi Ndai kala hi ban mi ka jing nama ba shubu itu ki bam dei genuine ke yo ki wan ni nama kita bacek ki ni kwa hi ban tentu ya kan ka municipal office ruba ndalong sak balong kam dei ban ya lat ka PTBC kam dei ban ya lat ya ka hawkers association nama tang kini ni bala ban shisha ya ki genuine and non genuine an bakan ya ka kam ti ngini cooperate kata kamandir ban check ndai ngatharai kamam put ka kam kita nama ki dang pun kiba ladap survey ndai kiba khammi ha kalis badi ban yo nama balai ki ban mi ka kantin ka sami ka secondary tu kidang dan kini ki issues ki ban apan resolve tang bang di ban sotu ba menta ka kantin ya friend dikit ya ini la ne but ka ka basusi pada kalong ba kan dikajingya mat tempi bantai tentu ha road level muda kalau ayat mat ndai mengiling laong Melayu ini kidan ki nong nong juga selong ong berjasa ada nong kerja competition ban design dia ban internet mengiling ada submit ke design nanti architect ni akan sal ki bana Sikkim ki bana Bangalore ki bana Delhi bat ni ada ai ke line plan ni ndai kini pada imat kadan petition dia kuat ban share na promote tu finalit page group masa itu bakam ibiang pasai kam internet ni kan saja ing nama pula man kendria itu so kini isu kidang long pending di DC rim dan higa prerogative pan page yakani itu special officer ro ndeng apen snow kata nama ba kalong community ndai tang ba kan ka timing kala apen put do ya kata ro ban ong ba ki bampat yo COB wan show abak proses sekarang ya kini reladim tasi ki kubur masih teng pada sampai siu kalau along perkat ini tama long bian kalau along siapa palat ya gitu kiba syabe kiba syara kita di sini nama bah habak tempat biang tempat ai tempat pendep rekam kita ini nak dawi sulong masuk sukwa ban tombo di sakawairu long menta kami kata na aku tarik bahap ya kan dia susah nah kali ngau kami kata aku tarik ni nama mengikut membuat TVC kami keren ya kata aku kami ya buat tarik nya om try kan ni rupa kada dei bayar ke proses bedak try ke aku ni ba 100 barak ni kloi ni ba biang mrei menta pada ke isu sei kata aku tarik namtip bene ti ong hana baka peni notification pasoka mrei mangi pedang ibu jadi ba pasoka ro lor be dei baki kam juki buka karena permit ke notification tu kadi bandong based on something ke decision kalau ada permit na na but ya ki hokka ni kadi permit ke town branding committee minta penyidan kal provisional town branding committee mengi plan mengi kampat discuss re kata tarik relocation
Menteri Ketenat Permit Boarding Gejala Meghalaya Abu Tahir Mandal ha kasibaar jong tayo. Ulong ba kajinglong jingman jong kajingdan ko ha kapung yam haduk menta kadang biang. Nrei ulapan pau kajing sokya halor kajing nang hiar ko ha gane kapung. Namar lada kasdang banduna bha kala ban kata ajor kajing permit boarding elektrik ha kane gejala. Menteri Ketenat Permit Boarding Gejalau Eti Mandal ulapan pau kajing sokya halor kajing nang hiar ko ha kapung yam. Daga bapenpau bagjing duna ko ha kapung yam kan sakta kajing permit boarding. Habakira ni galat patai kubor ha kat santrik unaitung arajar arpusan Eti Mandal ulang bagajing dan ko menta ha kapung yam kadang biang. Ndai kajing long jingman kala ban kala bagani ka syong ha kani ka ayam liur. Menteri ulang ba menta kanang kloy palat ban batai lada kajing long jingman kan lam kajing penjari ya kajing penlip boarding. Habakali kajing duna uslap akan ketaan yang bagi projek permit boarding kentup yang Alaska. Eti Mandal ulang belada ke porliur yob hayu slap ke kadon. Ba kajing permit boarding ru kabun. Henrei lada duna kajing hap slap kajing permit boarding ru kan cakta. Daga bakadau ya ke ganol ke belak ban permit boarding haru arpuar poin san megawatt. Mentana kajing ter uslap berangsyan kinyut kinyer kilalang haganol. Nrei hagini gisngi kilala ban penmi wat adu arpusau megawatt kemomot bal penmi hitam adu iway poin san megawatt. Kumta ulang bakat nang bon ko kanang yarap susu kajing penmi boarding. Menteri ulapan pau baga pisa baga jelak hak ban seus ki company ke sarkar pedeng kum ganip ko NTPC bat power grid kaladuna. Ban menta ulang barang persang ban sio no pisa bahandrus pa andro pusau klor tengka bala pensa ke NTPC bahap ban sio hapok kesnam arajar arpuhnyo. It is not that it is not a matter of concern. We wish that water will come soon and fill up the reservoir. We are working closely. I am more tense than you are. No, releasing water is not a question that we are releasing water to just go out of the reservoir. The way we are telling that we are releasing the water outside of our tunnels and all these things. No, when energy will be generated, water will reset automatically. No? Lean period last time, yes, we had sufficient power with us. So we thought that as power is already available with us, let us close this gate. So that's how we got more water accumulated in the reservoir. See, as of now we are okay, but I don't know how long monsoon will elude us, and it will depend on all that. Has this lane monsoon has affected Alaska and the Canal also? See, the thing is that when the monsoon is good, water is available, generation will be high. When monsoon is less, means water level is less, definitely it will affect the generation. I am not telling that no, it is not affecting the generation. See, I will give an example of Ganol. Ganol's the maximum capacity is 22.5 megawatt. This time when the pre-monsoon was hitting us, you might have seen those garbages and all these things accumulating there in Ganol. Those few days we generated even 24 megawatt, means 0.5 megawatt per unit we have generated more. So more water means more generation naturally. Loan repayment is not there, but as far the dues are concerned, I told you earlier also that last 2 years we were working hard to repay the dues accumulated for the central utilities like NEPCO, NSPC, even wheeling charge of power grid, OTPC and all these things. Now we have neutralized all. We don't have any dues so far. Then the current charges, maybe this month's charges will be paid next month, or 1-2 months will be there. Not like that 1 year complete due and all this thing. We have some dues with NTPC. That is the dues which accumulate for over the years. It was around 664 crore. We are targeting that by 27 we will neutralize that dues also. So we are working on that. Ka Chairperson juga State Commission for Protection of Child Rights ka Agatha K. Sangma. Hakasi balang juga toyo kalaong baka Commission kan trishtam ban penbuo ni program ban pensngutho patba haki school ban pensyai bat ban pesutho iki kena bagi nedayal dia na ka jingsha thombor. Habai keren biginong pathai kubor ka Agatha K. Sangma kalapan pau kijing sosi lor kijing ja ke berangsyan.
Bagi kena bagi long kami kila sya thombor bat kalong ba ka State Commission for Protection of Child Rights kelaju penlong ya kejingelang bat ka Director General ki Pulit bat ban kili binia aro ki jingja paper bat ka Commission ke juwa jingtip ru na ki Superintendent ki Pulit abran kino nu ki jingja ki kam thombor ya ki long kami bagi kena. Ka Agatha sangma kalong bagi Pulit bat ka Commission kilale ala ka Kamram ndai kalong pat ka bakong san bagi emlang saalang ru kede benchim kialang nadu kilong yeng long sem kino hikai bak lepen pau ru ke jengkong san balong ki bapet ngor ya kerkom penon kam ki kelung kena igerensan social media. Kalapan pau ya ke jengkong san bade bandan ya ke jingit reilang hak emlang saalang bantela kam ki kam thombor. Kalau ongru bagi por ki bamanchwa bon ki basha thombor kim jumi isya kemat ban pentib. Ndre menta ki pat ba kila mi isya kemat banwan ujor halo kini ki jingja. Kumta kalong ka bakong san banan ke jingit reilang ban kersya ni kila not. Bade ban mi isya kemat ruban ujor habadan kano ka jingsha thombor. See, this obviously reflects a problem that we as a society are facing. Obviously, the police will do its job, commissions will do their job, but then we as a society need to consider what is going wrong with us. And in this, the role of teachers, the role of families, the role of society as a whole is very important. It's important that we also look at how our children are being exposed to content in social media and the internet. And sometimes I feel that perhaps these sort of information that one sees on the net, etc., also influences people's behavior. So we have to be very careful about the contents that are being created in our media, in the social media, and we have to make sure that our children also do not get exposed to unnecessary, information or inappropriate information on the net. And like I said, as a society, we have to come together. It can't just be the role of the police or the role of certain commissions, but it has to be a collective effort. Teachers, schools, families have to come together to ensure that we have a safer society. Ka Agatha sangma kalakerpat oi kesorkar jela bakan cina yipak na kabentaki kena bagi jingdon kam yaki Standard Operating Procedure SOP. Ban penti kena ya jing shingan ban na kabentaka bah kamiat ki kena ki bilet ki wei pat ki jela jongkari. Kena ke SOP kan penti kena bagi seng ne ki kenhuan bat reshimet kin ban bot ki kendon ki balabo bagi alam ki kena syabar ke jela. Ka Agatha ke sangma kalau ongru bakale kendo yo menteri rangba badu menteri ketenat social welfare banchna kambon ki pak kasor kenang bagi kena kinyo ban penon kam. Kalau ongru bakale pen pau ha menteri ketenat social welfare ke jingdan kam mantau no ek SOP ne ke bentak ke jing shingan jugi kena ki belet cabar ke jela. Dan ni ke basya elam cabar ke jela ki kenhuan ni ki rushimet na ke bentakan no kam. Basically, this meeting was about I had to submit a few memorandums to him. One was regarding creating more green spaces for children, more recreational spaces for children in our towns. This was something which was taken up by by the previous chairperson, Madam Wan, and I have decided to take it forward. So I've met our Honorable Chief Minister, I've met Mr. Paul Lingdo today regarding the creation of better green spaces for children in our towns and cities in Meghalaya. Secondly, also, we recently had a meeting with the various departments like education, police, law, health, regarding creating a sort of an SOP so that children who are going to go to other parts of the country or are being taken either by individuals or by, say, organizations, there has to be a certain SOP they follow before these children are taken. Because many a times children are being taken, the government is not even aware about it, and only when something terrible happens, we get to know about it. So we need to prevent it by making sure that the situation is such that we are fully aware where these children are, what kind of conditions they are living in, and what kind of institutes they are being sent to. Are they legal institutes, or even the hostels, are they legally set up? So this was a meeting we had a few weeks ago, or I think a month ago, and we decided that an SOP should be created, and I came to brief our Honorable Minister, Mr. Paul Lingdo, about that. Because we don't know, because they don't have any permissions they need to take, they don't need any SOPs as such prior taking to the children. So basically we don't have information on which are these organizations. Now with the SOPs, ma'am, are there any actions? It hasn't even happened.
it's a suggestion by the Commission, by the SCPCR, that we should have an SOP. And we took different departments on board, taking their suggestions on what type of an SOP should be created. And I hope that the government takes it forward and creates one. So once we have that SOP, then we will actually have, like you said, a list of institutes, because they will have to follow that SOP before they take children out. Ka Agatha sangma ka badairu ke MP ka Lok Sabha barem ke jela. Kala pensyai lok jing sapriang ki hamsaya bagandai ka kertong na gebenta ke syuki MP ka Raja Sabha jang jela Meghalaya. Ka Agatha sangma kala ong bakam chumla dan setia kanu jing ekren hakaseng NPP halor keringamat hadu menta. Kala ong ba ke ka bagaseng karai kan ai ke jing kershan ka bapura ya une ke kertong jong kaseng. As of now, we don't have any, we've not had any discussion on the Rajya Sabha seat. These are just speculations. So I can't comment on it. All I can say is that whoever my party decides, I fully support that candidate. I can't say as of now, because like I said, it's party's decision. It's not mine. And I'm just going to support the party. Hakala asngi ublay jeng tayo ko kali bolero kabala syong daki kentai namar ka jing penher stat palat kala kongpong hapdeng jong surok ba National Highway bahan Riau hak distrik Ribhoi bat ki pulet kira penlong ya ka jing toket yo lese kani ka jing ja kadai namar ka jing nya kali hapdeng ka jing syong syet khau yang jingja accident kali hak surok ba National Highway bahan Riau hak distrik Ribhoi ka juja na ka por bat kini bonsing yuja nakadaw ka jingnya aklamakor but you don't ruki cap ha ka ba ki basyong ha kali ni ki banya ki de ki lasyong shit khau yang kumngani jingja accident kali la sakhi biang ha ka step jong ka khat sau trip nai tung ar hajar ar pusan ha ka por kumba khandai bji e men step ha ka ba ko bai kam Mahindra Bolero kala ha padeng ka surok ba ha ka than so bhala ka ba pa po ka than hat insning karkung jing thu de ka sakhi ki ni jingja le thu ba ka ni kali Mahindra Bolero ka padeng number AS not UAEH R not san R lasyong deki kintai rengkat bawi unongnya kala kongpong hapdeng surok ba hadin munongnya syumnala asuk ante alakam deka kali namar kejing penher step pelat deka kali bala subajur ru baki basyong deka kali kidon hapdeng kejing syok khau yang na kaliang ki pulet kathanat sning tang mareyo jing te balogane kejing ja kala yar marmar ban penlong ya kejing toket bat ban no eka kali chathanat Hagas ni thok diang jagatayo ko we ka tangka ka bakit ikum penyang petrol kala ka surok ba ka badan ka sinang shpomer mar persya bat ka petrol pom NRL bagane ka jingja kala penher serngiyo gi pat ba namar kala kem ding kensan bat ki kali penlip ding na Asam bat Meghalaya kelawan poi bente megane ka ding ka bala klang ba ha ka jingja kala kali ko be ka trok ke petrol ka badang wan Guwahati mari poi hashpomer ha ka surok ba National Highway ba arpunyo mar persya ba ko ke petrol pom NRL kala kongpok no ba namar ka jing mi ki plia deng ha ka por ba ka kala bat namar ba ka dei ka trok ba ke petrol lapan noy ka bagan kemdeng ba ka ding kala klang jorba hado bam inut bantur syo hado ba da ki pau teli kali plip deng ki bana Asam bat Meghalaya kelahap ban le chikne ka jaka ban ter me ka ding kani ketrok ke beranu number MZ not UAE kendai R Prahan Riau kala ke por katwe BJA kabala penher serniau ikinong let nongwan bagi basaan kathan namar ke jingklang kading ke balik syirkai bah hado belhaban pensenge ki kali ke biat dengan surok bad hado kani ke step kala don ka jing dheng kali ke bajur hagani ke jingja kam don kanu jingja susi namar ke jingkloy nongnya ban kanthi bat pet nrei ke kali kala ingkhong lot khai Ki pulet jong ka anti narcotics task force ha kasi tho diang jong katayo kili okame we samla ubri nong khayi kenja haswa kani ha bagi pulet kilalap ekawe kapla kabala e hajan yo polo kumta ban chimikila jingada lapawan mardor ki pulet jong ka bomb squad ban khmi yakane kapla nrei kilalap ban yo kenja ubla thap hapo jong ne kapla
Superintendent Kipulet ke District East Khasi Hills uba Vivek Siem ula pentip bagi Kipulet ke Anti Narcotics Task Force kilo akem minong khayi kenja najan yo polo yo belatip kerteng kum u nijimu fitu ula dan arp sos nam kerta ubana Kenwazo Colony Hakohima Sadar District Hagajalan Nagaland. Uba Vivek Siem ula ong bagi Kipulet kelap ikobai kapla kaba la shui ajan ke yo polo hakpor arb jemen sengi bad u nijimu uluan mi akan kejaka berulah kamtrai akan kepla. Dari Kipulet benelek ban penting kena bagi kepla kadang kebasingan bad kebam dan jemaai kumta Kipulet jengka bom squad kelawan poi akan kejaka bad gila penlong ya kejing kemi benya dari gila lapan ban bon teli kisong kenja hapok akan kepla. Markum tahi gila pentip no syaka kenhon ANTF bagan wan lek kebadan kam bad ban penlong ya kejing tokin. किया है तो हम मजिस्ट्रेट को भी बुला सकते हैं तो सर के सामने चेक करेगा होगा ना मजिस्ट्रेट को बुला हाँ थोड़ा सा सर के साथ चेक करेगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है Menteri ke Sarkar Jela uba Kermen Cela ubalong ru MLA nagaseng UDP. Hagasing balang Jakartayo ulong bagalong kebakongsan ya berok bandan kejingit teli kejingit trailang bat ban shimlang ya kejingit clear kenang banikun persya kejingkin rai udrugs haga Jela Meghalaya. Habai keren bikin orang patai kubor uba Kermen Cela ulong bagajing ya gabami na udrugs kamdai tang kejingit clear jangka Sarkar negi bor badi kimi jangkaan. Ndai kini kejeng kon persai udrox kalong kebakongsan bahaya barok na kilong yang longsem kinong ilam shnong bat kisamla bakini snok tilang. Menteri uba Kermen Cela ula kentu belada dan manu-manu hapo kalong yang kebasakta kumta de ben kersha niki hakajaka ban buri. Namar kejing singap jar kanang pensniu shosho ya kini kejing Ulong bahaga District East Janta Hills kadai kejaka rung jaka mi gi kali bat kibriau bat kalong kejaka kababon kelenti hakalit kawan la kalong na kawai kejela syakawai pat ni na kawai kerish kawai pat bat kani kalabo agajing bat bentek la kam ya kani kejing kabami no drugs. Menteri Sarkar ulia ro ikin hon tremon ngobha kinong ilam balang bat kisnong kitau ki balapan soto pat ba halo kejing ta drugs ndrai kalong pat kebadan kam mane pelong shosho yakum kini ki program berulapan pau bagalong badan kam ban padan benta shosho ki samla lang bagi kamel akai bat kiwe ki kam ki batai khnang ban pen kiar ki na kejing mana drugs. Not only for drugs, for everything, but drugs also could be a part of it. And I remember at the time when Vivekananda, he was in the SP there. Many times we got drugs, and even the the recent SP also, we used to catch a lot of drugs. So that is how we try to tackle. But to enter Meghalaya, not only one route. We have so many routes, international and even the state connectivity is there. But East Janta is one only, but not the only. East Janta is one route, but not the only route that drugs can come to our state. So we have to think and then take a proper action where even the other route also should be well protected. Otherwise, if we concentrate only East Janta Hills, what if it comes from where else and they sell it to East Janta Hills? So I am here not to blame anybody. It could be from anywhere. Whenever there's from Janta Hills, I have seen our police officers, they take care, the narcotic team is there, and most of the time they catch them. But still drug is still involved within our state. So for this, I would like to request all the officers, especially the district SPs, that they should be take it seriously within their own district, so that even they also will tackle the drugs together with us, and then we can make it. And I could see that our children in East Janta Hills, as of now, I don't know exactly the numbers, but we are one of the highest maybe in the state when it comes to users of drugs. So one day I could see it will be the light of the day that our children will be aware of drugs. They will be no one, and that will be the achievement. So hoping for what that they could overcome drugs. Many NGOs and the church leaders and the community,
they started to, give that awareness whenever they have the opportunity. And I myself, whenever I got a chance to speak in public speech, I give my speech in such a way that drug is one thing that you have to avoid, and then make understood to your children so that they go away of drugs, not to involve in drugs. And we try to implement this different kind of football field, and then give them activities so that they change, instead of wasting the time doing nothing and then involved in drugs. By giving them opportunity, they can divert themselves. All these things we are trying, but again I'll come back, without everyone's support, not impossible. Possible, wherever feasible, they have tried, and that need not just the direction of the government. I've seen many houses, they did it by themselves for the security. So we feel it is our responsibility to do that, to keep the CCTV whenever, wherever we feel is required. But even the government also should have a direction. I think they do have the direction. The big store and all, they do have a CCTV camera. But if we can come up with a large picture, nothing like it. But whatever we have, though is not enough, but I really appreciate those who keep their CCTV camera. That will be the safety for themselves and for all of us. Ki nong ilam jangka Khasi Students Union Nong Mensong Unit hagasing baar jangka tayo. Kilalit je kendo yu menteri ketenat penmi boarding u Abu Tahir Mandal hagaba kila ujor persya ega jingkiu kensan kabai thang boarding na kesan sepat tengka syaka arhajar tengka. Haga BSUP Housing Complex kebadan Nong Mensong kabla kata ajor kilong yeng kibaduna haga yok kokot. Khasi Students Union Nong Mensong Unit Haka katsan terik unaitung arhajar arpusan kali bani kendo yu menteri ketenat boarding kejelau iti bandal ban ujor halor ke jingkiau kensan ke baithang boarding haka BSUP Housing Complex. Haba keren kilat patai kubor hadirin ke jing kendo yu menteri u presiden ke KSU Nong Mensong Unit Ujadi Potmi. Ulito bagaseng kali jing ujor ni pat ba bamenta ke kenti ke baithang boarding kalakiau kensan. Haka ba menchua ke baithang boarding ke poi tang sanspa ni hendrus pa shibenai. Nrai hadin bal pendat di smart meter kalapoi hado arhajar tengka mana ubenai. Ulito penagaliang ke KSU kala kentu yu menteri bakantu klarlang halor kania namar kibasa akane ke housing complex kidai kibasyu belasngi bat kidai kilong yang kibadok. Hakane kejing kendo nak kaliang menteri lo kular yaki bon lum kerke e kejingelang haka kat nru terek bancong perkat halor kania. Habayekran bat menteri ketenat penmi boarding u iti mondal ulang bahalor kene gamat uliatho ba un seshimkia ban kemi ege jingkeu kabil ha ki balapendat igi smart meter ba kene kalau hadin ke jing kendo ya kinong elam ke KSU menteri uliatho bon sapha toket ege jingkeu kabil ha ka bakila pendat ya artli ki meter marjan kenang balak man pene per ege jing shna bill by boarding da kabakadoro bagi smart meter kidek balabo da ketenat penmi boarding bat baro ki jela ki la pentri kami smart meter bakumta ki don kamen pentri kami ni smart meter ha jela ulong bat halor kini gejing uong ba ansia kran ba chairman bat managing director jong MEECL hadin gejing wan paina Delhi bat un sepersang rup ban penbet ekne kam ha katayo kebanwan department kalau ba habai dai bat ke isu ke ba sa lagi senang habai dai bat ka jing kaliang jong ka सरकार या मीटर में या निकम की बो दाउ repeat postpaid meter but din katu dan buat kila kiliang no sa smart prepaid meter te kredit masih menjatuh ya kan ni kalau ba nikom di nong songwai ba song te po ka yum buda ki sio ya ka belait tak ka kemba sanspa neng dus pa tahu hal arna te mendapat lu kiliang yang smart prepaid meter ka jinsio kalong masih reposan ningga tentang kepoi kispa next pasan pun dah habis ni kata mo habis ni dan plus but kami tercharge kat reason samanda habis ni pi lada lagi kenya kata kan reponinga habis ni dah kena hak like post yang sipnai la poi lagi hajar plus but to buy meter charge kalong sipnai kalong pasan pun de borok itip yang ta bagi nong songwai te ha ka yim da de kibrio kilong yen ki wan na ka nong yen baduk badnai ki nyok jukot bat kibrio ngilam ong bagi ba train mesti ba demit te ke e jing e bagi nong songwai ki wan ban uot ban nam sngi kolong ke sa ba na
basok ta siya marba habakdo ngitip siya ya kata ba ka bayang teru ka bagi siu kan kandai spa si penamo si siu yang muda kandai spa si mana tarung bayang bat ka bay like bat kan poi ha do lai hajar si benar kita na kalian lagi mula yang kita ngitip siya kai gejumut ba ka sarkar ka kalian yang liu mida kandi ngitip kai don kai gejutmu standar mula ngitip ya kita te nak kalian jengi nilai kedua info busta bat kajing kedua jengi kalau pas esok te nilai lah kelar ba ini ba infek ya kani isu bat bila kan do bahasa ini ba ila long ba insakot ka review meeting bahasa ben saya lah ya diga isu the Khasi student unions they have come and met me, gave a representation also. Raising issues of overbilling in BSUP housing complex at Mahon Mention. I told them that I will look into the matter, find out whatever grievances they have put forward. I will look into all those grievances. No, actually my CMD and director both are out of station. They have gone to attend some meeting in Delhi. The moment they are back, we will be discussing. This week I am also going up for NERPC meeting, the Northeast Regional Power Committee's meeting. So basically this week I'll be also out of station. So next week we will try to resolve the issue. See, a smart meter is being mandated by Ministry of Power, and all the states are implementing smart meters. Accordingly, we need to also implement a smart meter. The question of overbilling will be looked into, and if needed, we can have 2 meters put side by side to see exactly how the difference is coming. So these issues will be looked into. There are lots of problems, including wrong billing, including suppressed billing, including not the billing going on time to the consumers, then accumulating the bills. All these issues are taken care of by smart meters. It is helping the distribution utility. That's why it is not only in Meghalaya, but entire country it has been mandated now. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association haga sitho diang jogatayo kal berngam ban penlong dak jeki naga strike lada ki karkhana kok ki badan harilum chantia kem ai kam lem yaki kumbaai yaki artli ki sengginong nya trok ki ban harilum chantia bat gila pensyai bagaseng kam dan benta bagajingyo ka kok factory ka badan harwiang ban sedang ban tre kambiang. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA Jantia Unit kala berngam ban penlong biang saisian dak jingeki ladaki karkhana kok ki badan chingini district kem ai belalang yakinong nya trok ki badan hapok ganek association. Habagran ikilat patai kubor uba semen kendej wa advisor ke MCTODA ulito bahadin ke jingeki belada ban penlong persya yaki karkhana kok hagi benai belalet keladon ke jingeki penbet lang dan belakot do deputy commissioner ban penbet ikini kakam bat kumta kilau wengno ikini ke jingeki bat menjur ban trailang bat kini artli giseng jong ginong nya trok na kini kathan ndagi ni giseng mata kila batha karkhana badai ban aikit kok tang yaki trok ki badan hakini artli giseng ulong bahkan ni gejingelang kilarai ban phat di number kali syaki karkhana kok bakin yo lang ban kit kok balada ka karkhana kam ai latang ikinong nya atrok na ke MCTODA ka association consortium dak senjam baneki biang sasisian habai keren berubah mas kalandar marengar presiden ke MCTODA ulong bagi dan gikat tu kan ikinong yalam ki bam dan gejing perkhat banirap lang ya baro baraka por ke bamensyua kat bagi dikot ke MCTODA kimpat iki halor kena kam kit kok 4 dan menu-menuru haga balas ailat bet gibreg benabar ke jela ban kit yukok ndre andaleki menta ban yok belalang ban kit kok kimi 4 artlik association ki bakwa ban pen kelumare kena kam Dengi larai menegasi pemuga asison jongga MCT si tuda ilarai ban kum yaga kuk apa jantia kat kini gi banai wala dep itu gi banai wala dep ngila dep ya strike ada kumba siapa lai tiau aduk si banai kumto kaden bala khot UDC bat kumjo bat gi kita gi factory ngi bat ngila dep ya keren hak to kopor bat na kata kopor bat ki haden bangila ngej ya kata ban ya trailang bat kita gi seng ke badan arteli ban form ya ka form
mar sikangut ki nambar hapo gatuga 30 from ada nang ta bat ngim ngai te ki dang ne bat ngiliao sneu bat ki chisngi asni gane gati yo bala dem ngiliao sneu bat ki la pha ya ga city bangi la yo ya kita gi seng arteli ke badan bat ke is jantia bat ke jantia truk onarasison kila lek dot cook no sepo gatai ge jantia ke jongi sa is jantia dan kata kadau ngi ban mene ke singi larai kum ga MC tuda ngi larai bat dajia bakim ailot yang ngi kum ginong jong MC tuda jong jantia unit ga jo bat kum jo barok ga Meghalaya hi jangi larai bangi aga ban pha ya ge nambar kali jongi sepo ge factory sepo kita ge company laki dajia bakim accept ya gani ga jingpan ga jongi ngi la ban strike ha gano go por ginbo ya kendon go do ko teng ha gani go khaddo bat ya gano ga company kino gi biru simat ke basim kabu yang kum ginong jantia abadai menne ngilaya keren ru lawan ra nakaliang jong Giant Hills ya kijing ki badai benta ba Giant Hills halor kakit ka ba Giant Hills te nakaliang na Giant Hills mene kila de brief pi halor ka to ka benta ban ong ba kala don kijing arab nakaliang jongi baro khot ki district ba fer ki de khot ba fer district la arab na Giant Hills man penyo ya ka hok ka ba kila adu baro kata sa Giant Hills Henry ke ke bangilap menta sa Giant Hills kolong ba ka imat kini kinong yalam kikatu kani kinong yalam kimdan kata ka mensim meni perkhatlem nam ta ka jing bahalem jongki duk usuk ani bania bianglang ka bangilap menta ban menta ka bangilap hapor mensua dampat ki nakaliang jongki dikot jong Giant Hills ki badon apo jong ka MCTODA ki pat ki maki kam kit kok empat bena menuru la ailat be youtuber jela bo kit kat bamon ya katuka ya tuko ka bangilap mangi te menta hadin balaki nakaliang jong ka MCTODA jong ka Giant Hills unit ban yaki persya ban yo ban belalang hantai menta ka balap kolong ba kadon arteli gini ki association kaba menta ki kwa ban pun kumar ya ni kam bar kai ki basusi mene kat kum gijing tu jong gini gino elam Giant Hills balakan syai ba ya ka kam kit kok setai in kit be tang ki arteli gini ki association kamut ba ki badai batki baron jing dai batki kamut ya kiwei nom aila te kum ya kani ngi so ban perram ke nama phi ngi ne karan syai phi bun ba kirurong ba ki badai na than kasi ki badai ki nong khayi bat ki trai trok ki la dap da kajing sosi ba ka badai ba jantia bun ki bala panmi war ki meeting markhmat bagi nong jantia ru bli la sosnai panmi markhmat ba yang ini khat lok no inom ailat chu ki nong jantia ban kit chani kin kit la ka jong stai ngi kit la ka jong balai hadu kata na marba ki don kata kajing jia ka bagi por mensua dang yat bau doyong la dalit penap doyong mangi ki ni ki try ka sine chene balai pehab doyong sakitu ki factory stai kim sha ikali barkadon wat kajing penjulor ru ya ki kali dapat pat ya ki headlight bagi jing show mo i adon gum kata bat nakaliang jong kini ki rurang ba babun menta ki songsi ya kani ka benta te nakaliang ga jongi menta ngi kwa akani ka MCTDA di pat bakini kino elam na jantia menta kim kwa kumanjia ya kata ki kwa ba menta gine tli ka we namar bangila sha nyon ben ya babun kiliang sambala kasni bat ni so ban ai jingero ya kini ginong elam jong Giant Hills nang tai ki badon lang ka MCTDA baki kwa bakandon ka jingya balalang telada kalong kumne syai long kumne kan mi ken la syai ka communal aprenga ka Giant Hills batki ginong jantia batki kasi te kaning iba kam ya hap ken tengi syukuntu ken ya gitu ginong elam bakin kam yu ijengai kami ijngai ki kendiat ban lai je jing le communal ban lai na kata ka jing ya pat ya pra ban sia kedo banong ba sajaka jungi bala mangi sajaka jung phi bala ma phi te sei kata kan yalam hadinabu te kamut kawan ra ka jing ya klumar hadinabu tangi kentu ya kani ngi ya ka jing start jong ginong alam jong Giant Hills unit bakin penbej bakin le ya kani menta bagi lapan sengau ka general meeting bagi ngej kam begini gi gindu no ban ngiyo ban ya balarenti ban ngiyo longkan rat ya ka bala doladi ndi kumbolong menta ya ka bala ka si ka jungi la longkan rat daki beri ba na bar jela ngila badong ka katai O President ke MCTODA ubak mos kalendar marngar Breto bak association kan beteng benikon persya ki kerdap lum kajinabean ke bami ban pentur ka kamai kaji kinong nya trok kamtam hakitan ke distrik Libhoi habakran gelak partai kubor ubak mos kalendar marngar ulang mahalor kane ke association kaldat ban pente pesau deputy commissioner ke distrik Libhoi ubala patha ban pha ke jing ujor halor kane ke jing mi ki kerdap lum kajna bat unsale ke badan kam
ke MCTODA ke kentui kini ki beliau haki kerdap lum khajna balada kim pat yo ke jingbet ke babiang ni ke bor pendet distrik ban lum khajna kim dei ban pen bor ginong nya atrok bakin siu pisa bat rai ru ban siu shu in ke pisa berkin su ujor ru syagi bor pendet distrik ka jingmi biang jong ki kirslang jingmi biang jong kini ki kerdap lum khajna ki ba ki khot jongi katu kat ni kala don ka jing sim long ya tangi ki katu kat ni gila sedang ban penwit biang menta gila sang ban biang ki balak sang biang ban pun du thia du dem yang ikum ka association bakawai te nakali nga jongi la shim ya karai men ta kasi halor ki kindop lum kajana ngela de biya kran ru nakali ang jong kini ki bami kam tam e shaki thandri boy de biya kran ru ya deputy commissioner nakali ang jong deputy commissioner ru ila ong ban ai jing ken ai ji ban tip ya kita kindop lum kajana bat nakali ang jong i insale ya kabron kam te nakali ang jong i ya kadi kabentaru ne kermene bangin sa lada kidang ai penuit bani ai pendik yang i ya kabala kasi ka jongi nakali yang jongi ka kum ka asian ru ngin sa ai jigbentip te nginge skam kani ka jigbentip ka jongi kan long kamat ka ba bala ban pedrai kam amar gini ki por ki ba mensuan do arja khandai ngila ai jing pentip sya ka sorkar lani sya ki bor sorkar ru nyu i ba ka kut sang ka jigbentip abakut ka mi sang ka jing ya tengku bormet lani ke jing tengku kijing mi kijing klumar hapdeng jong ki trai trok ki nong nya trok bat kitu gi nong up khodop lum kajana te ngi shukuntu ke ya kini khodop ya kini gi nong up khodop lum kajana gi bayo khodop lum kajana bala dakim padio ya ka order lani kata ka permission na liang jogi board district ba kinom pen bor ke gi khot jongi ba kin siu mo kinom siu te nakaliang ga jongi ngiso ban ong bahalor kani ka bantay ni aray mene bangin nom ai bangin sa tho isya ki bor district ru balada kamdon ganu ka jing pen idak da kalenti ka badai ban penbek no ini kamanta nakaliang ga jongi kum bolong ina digi por gi mamenswa ngilalong gi balakre ban yale persya yakum gini gi ki bentah bangi lamat ya gini gi jing Uba mas kalendar marngar ule thu baka association kamdan benta AA lor kejing menjur ban pliano ya ka Shri Shakambari Ferro Alloy Private Limited kabala syakang hakinong song lai benai menshwa hadian bagani karkhana kalapen kenlut ikendon an aba pensyai lor kane uba mas kalendar marngar ulong bah kapor balalej khang ya ka karkhana haruang kamdei balet khang MCTODA ndai association kare tanginong yarap ikane snong bat haka khalai trek ulbera ke jingelang ke belalong honong ston lawan mi ginong syong snong keruang bat urang ba snong usodar snong bat pan jingerap halor ke jing e ka ba ginong syong snong kimat ginong syong snong keruang kila kedau ke jing e beglama na kada ke jing don ke karkhana ha ke snong uba marngar ule thu ba haman ke jingelang hi ke association ke don lang kentop ha ke jingelang balakhot deputy commissioner ka bula batha ban tho da ke MOU banwengi kini jing e aswan play kene karkhana kumta nong esat an ula tho kene ka saskular ha ka jing dan lang ginong syang keruang rengkat bak association rega basngo si kalong bahadian bak syang ruang kalapen i ya kene ka saskular sya utrai jung kene karkhana neutrai ula ken taj ban pediang ya kene ka saskular da ka bakado bak karkhana kamla ban pediang ya kene namar kala e palat bat ula betha ban tho da ka saskular ka utrai ka karkhana ukwa ka penlong ya ka association ba kam tresyo banedon bentalang ha kejingya ple biang ya kene ka karkhana ule tho ro bagane karai ban pediang ya kene ka soskular ka belongkat kum gejing kwa utrai kene ka karkhana kam de karai jong borok ginong snong ndrei ke de karai tang jong ki kattu kane kinong yalam snong kalat kum bayo ka snong rubiang haba kijing bakla sisin la bakla kidang yo biang ban penbek biang sa sisin hato dang yo biang mo sa sisin ban penbek mo sa sisin kidang ngek mo gi pajba lada man ong man hala man ta suri cepat ba udang lak mau benda je halai ki hari ke ka bangilap bangi kalong ba undai barok khot gunong song sinong ruang uba so tenat ban pli ya ka to ka factory ki don ki record phone balaya phone bat ki try sinong hang ni ba ki singo ki ong ba ngi singo si ba ngin lek kumno haba ngim lak ban dei issue tengang aso banong ka jingrai jong ki katu ka ni lani kita ki barai ong barai ki ong sodar to ka iba le rai da ka sinong ya rai pajba yo pin penlong pajba tangi ka jing sol biang ya lejong tama kiniap gitu girit kiria hato pin hun mo kum ya kata ka de gajing singo gajungi barna kali yang gajungi hingi singo ban ong ba kani ka kta ba ya ka image jongi kum ka association namar ki rurong ba hato si da ki
daki spa yang daki spa ngut ki badon ke jingalang mo ngila lej lang bani arab yaki reina kali ngajong ki kile kumni menta na kali ngajong ka asion gila penpau mene ke jingalang bakani ka kta kan ya ka buram jong ka association te na kali ngajong ngi so ban pensai tan bumtai habade bat kanika sinong ruang Kumbajule Malagasnem, mentaka kentiru ka Khasi Students Union na kasipalay jong katayo, kalapenlong ya kejingkan mau buram ya kalengko snem sngiyap, kabashispa akan daipau jong klawat kari utirat sing siem. Dak bobo sentio ho umat jong ubadan hamadan yorong hep hakanong ba shalong. Ka Khasi Students Union hakakatnyo trek unaitong arajar arpusan. Kalakan mau buram ya kejingdap shispa akan daipau snem, ka jingklat no utirat sing siem dak bobo sentio ho umat ujung badan hamadan yorong hep shalong. Hagani si kan mau buram ya kalengko snem sngiklat jong utirat sing. Lawan manishim beta digibai pat kiseng bhalang naduk ke neso ke FKJGP ke HYDC keseng ginong nya kali kamai taksi giro pat ba pat kisam lapulia. Habakran negani kesengiu presiden ka KSU uba Lambok Starwell Marngar. Ula kentu ke sarkar bagan penduna ya kejengkap ribon shani shatai. Dagi di macam kia banwara no ya gimat rekam ki bayadaya kari bada kebakadauru igijing senior kebala jilai hakari. Akadai halo kejing jilai drugs, o kejing buan kinong tu asar shalong, badu ba Lambok Starwell Marngar, ulaong bagi ni hide kidak, kibama hado kata-kata ya kejat benrio. Ulapan pauru kejing sobenyau halor kejing long kinong yalam, kibala tang ban syuliat drama bat ban kentho na syani syatai. Ada kejela kedunai kinong yalam kibanyatai, bat banyatai na kebenta bansai kian kibanyada ya kari. Ulong bagi nong yalam menta kila ban keran kikot kubor manakasngi ban lumlang yagi pat ba ban pembiat di kumne kumtai. Ndrem dan weiru ban keran halor ki mat rekam ki ban yada yaga ribat kajat penrio. Rekasngi panjai kersiu, rekasngi panjai penkenmam. Ya ke ai ke kamram kabangi ki khonu nyotrap ngene banle harajong kapri harajong khandau kasyap. Masowong bandong yang asana jong lemot serenyang jong payim terosing ngim semlakot bor kat kelong renyang jong sim terosing andai ngaso bandong batang soban bo kajing kali kam tamapi wai pi ki kukhon samla kajing em kabakuno kabangi em men kasla pertai bat ka e kamram haballe namta kalawai jong gari bakachat pin koi gilai kajat penreu ngaso banoi lagi kajat penreu kaba ki baksar bat kajat penreu bajeng yale na kapor. Kiba buan ki ong kajat mandreu jungi kadap tang jinge kadap tang jingtenju na kawai kapor sa kawai pak kapor na kawai kasnam sa kawai pak kasnam re ngasim barong kumni bakakat pa kajat mandreu kadang lem jinge jingtenju kenang mi na kasingi kasyong ba kita kitrai ba em mata khandau ka siap champri yutrem gile ayu pat ka e kamram jungki benle nam ta jinge kepala ban weng kam tamban teipat di kajat mandreu hakta songsuk bat songsngai kalong kanda kalong trai kum kisamla kibaket baba ya kalong gor jongari bekajat mandreu goi isotho ngia kendu dia sebun ba kicing ki emma takisni kibakum kajat mandreu nyima kicing kibakamai har kom perkhat padain ro teng-teng kajingte amrau kamte jingte amrau hangipun iwi penta Kajing tiang hani kisi kalong yole sing syakti amarau kajimut jembarkan. Kajing te amarau jemut jembarkan. Kapan yalam bakla. Antang yalam bakla jose kalau lu kajing benda ya kari bekajat jokoi. Masau ban kersiu antang kisamla badan agni kecaka pamenta. Kersiu ngawer kisamla haklen jang priyo terap. Di perlo peraslam ngaso benong bagi kepo jingi dengan pai kemak dengan tau thumai kalau kau perkhat perdan kau kumlu ni syakman. Kali kapur kabangiem kali kapur jom cintenju. Lagi pai sekadiang lagi pai sekaman. Hipet ya jinge perdo persnam hipenta apa. Ngisukut tang ya tnom bat ngisukut tang ya kedokti bat ngisukut tang basujung kai narun panakia. Ndai kum kisamla kam tam lagi sta kisamla ilok ni ilok paru kumjo. Al-Kisdan cingget kli nam takari bakajat perlu kawai kapur kan nam syak bakaya kadawadu bangim desu balong tang tegelung cungokai di kapur asyem lagi dan hakunono kapenta kabangi trai kita lagi dan hana kita bangi yad amalaka si cinge musungi kadai pat ka kamram jag mangila balle
kai batam nam tagari ba kajan perlu kawai imat ki isu ba fer bokon kasang bat kui pat kisang balang gile pan snow nakapor ya kecik songan jogari ba kajan perlu kawai ba kiat nam pan kamau ya cigyai lanti kumlo ya dawang ya ki bat kanot kisamla garung setak skul ba sorkar hawas nem araja khatlai nampan kamau ya kai balacia asnam khat arjar khat khnai arjar arpo adu apoi spam ta virus wami paki talong joki thu kana paki om wami tau covid khat khnai ding thina po ri China ka jing tiang panglang isam layo ya tagi an ki kanun bagi poslam ni jawa wat preng jing tarha ka jingrung along di khop fair rai samodong uta virus mata yulasi usang ti pos keteria daya lo kata kabentang samodong dai kita pun kita jengang hak sensar kadar hak bak pelompat yupai ba pelompat sama jong jai perlu kapan mi padam nakasgi retang gawai aku apan long kapan ngem masla jong repkan pertai kapan ngering musim kumki samla ngan bentu jengkerman yang ba mak mi lenti ya kita kontraktual MLA wasang mapos keterian rega soban long idang kampat ya kamansim ba semrang jong wai kun jong premium trap rokoi kadai kapor yang i ba soban long bakani gaya kadai kecingkhot kata kecingkhot kamdai kecingkhot nam ta kecingsau kadai kecingkhot nam ta kecingsu kecingkit khli kecing bakli nam ta kari ba kacai rokoi kecing sneo ngia kran lagi sni sharam batseneng ikan jing jalai utrok kecing sepak kecing jalai tekinom tu hakaleng jun ke salba asalong balai kicia kumkini hakacai penre gojongi yole sing yong pakacai penre batep pere uteplai kabatep ya kasang bakama batep kortep kha andai balai ki wasan shar bat ki jiksni wo fer hakacai penre gojongi kacengeli ke bakumlu yong em hakataya ke bakumlu kom gajai penre andai ka soban long kini ke iparo kicilong kiri kita kishin mama hado kata ke cai perjungi nyam sok tho ya ke ka sien ke pun sien ti jogi bor na sabar kuno pun penjat pen pra ya gari ba cai perju rokoi kadai pat ka kamram haman la wai po wai nong song snong pakam tamu khon dap sedang kita ki badai hop itrai moluk bani yakon persa ya kiri ke bor na sabar kuno penjat pen pra ya gari ba cai perju rokoi Iwan hakadul hakasangiu juga langsung sunai hakasangiu juga kita kinong perto ikiru kral juga cai berdeu jongi rei kita kijogi berdeu sowa patwa ko ki parasamla kita kijogi berdeu ke sabtu ya cai berdeu sen kesngi ke suara kesngi pia parea ya gari ba cai berdeu kawai kita kijimang ke syafai kesalahan banyak ya gari ba cai berdeu kawai larangi yung soktu jadi takisyen ban silong hukum kene kaya ka manta ka sarkar ka jela Meghalaya kalayo ya kata ka jela ala jo mentala sam hosau tali islam rengi kum ka chat benreo khasi hatu ngelayo asya ta ka jingsangan ngelayo asya ta ka jinglan do pabangi kum ka chat benreo nyai anglo nakawai ka por sa koi pa dari jepit kau mereka poro mentah, mana lagi poro mensuaru, kecai penjungi, kai kendu izing kai kendu izing terha, nakawai kapor sekoi pan, barhamdi upai pa, nakawai kapor sekoi pan, nakawai kesnam sekoi pan, berpeti kena, bangi kum kecai penriu, indang long try, halaga kendo siap, indang long try, halaga jongari, indang pat mengi kendo siap, indang long try, nalaban pedim. Ya kaktian katli ngalaban pedim ya tak riti ke dustur ke jongi relari syab nak sarkar ngimi bandan kono kata jingkerman renado islam khandai spa nyu puai bengin yo la jong jela hammi ipai ba hausam khandai spa nyu khandai man penting na bakajai pri jongi nang long trai hanor jongari hammi ipai ba hausam khandai spa propinyo hammi upai ba Hakisnam khandai po, khandai puai, khandai puar ter, berhadu ni khilmat pemerintah. Dari tangga bor upai pa, jang keberi nyuk terap, apa penting kena,
bagi long dien ki man dien ki jongi ki dang don apreng ka jingkermen baka pateng ki jongki dan nan apreng ka jingkermen barkan ni ki pateng pementaru kahapan pentikana bagi pateng ki manwan kindai kindon apreng ka jing singai barka jingkermen hatongi kum ka cai menriu balo mentah ina so singai ina so biang bagi ni syong klihtino in sya snap no ina pe no lala ki jongki kam ina pe no ila di simet kata lagi cingkeling haban bo iwei piwei ya lede hato ngila biang ngila singai bangin sengap no ngin kut no tak jingile ajungi ring sngo bakum kibraidon benta agi seng bo fer dari ki poro menchua asngo bakadang don kam yang i hatam ki samla bagin yang ramba agi terpeng ki belum ki jongki ban kit ban ba igaling ko ro bakya man pentikana bakari bagajai perjugi kadang yai long ki kenrat hal kajong geri na yai bat mengi ya ka khando siap ka plastak man sentut no nek isla kejat ki jongi ka bangi yang panon pentikana bangi ko bagajai menriu minang klan minang minang la badile ikiwei pat kicing kicing tenju wan na ka wi ka pos koi pat kum ki pateng banwan ki kon ki ti jongi ki persa jongi kadang don kata ka jingkerban pan don hapo ka bri na jong hapeng ka jingsuk Kum Shibenta bankan mau buram ya kelingko senam sengiyap ke basis pak kendai po jong utirat sings iem. Haksi pale jong katayo la plepat ba yu mod bashirin yang jong klawat keriu bala peniang hagasnong lat artet hanong teliau ke bahab ke distrik Eastern West Khasi Hills. Tur saprang utirat sings iem un aimen sim yaki kun samla Jong Kahino Trap Youth Council bakin tur saprang kumau hapadeng kicing bak kicing ele. La plepat ba yu umat tenam jong utirat sing sim dos im kena ke manong klau Dr. KM sim lia hakabale dan lang Presiden KHYC ba roy ke parsen rem kinong lam keseng ke bentuk yu ba rem board G Saibon ba don bok lang karlingdo ba Isaac ba sayomot bat kibe Bat kini kejing tayu mod jong tirot sing kaderu Shibenta jong kejing rakyat HYC ya kejing tap katwe senam jong kene keseng. U Dr. KM SMD aba ajing keren blero HYC kebalat tayu mod jong tirot sing bat ulakan tu kisamla bagian buat kemen sim it ri jong u. Haman lagi kam ke bagi debentre ke ilang salang kenang ban kentiu ki paradok para senam. U Presiden HYC ulapan pau kejing sengungu kinong elam ki bahaswa ki bagian tu ba Peter Lawai bat ba Robert Jun Karjarin ki bela prat lenti keseng hado bala yo lat ban tre borba na kebenta bantai du mat ba arp sau pro jong usiem bakrau tirat sing sim agan kesni lapun ku buram Dr. KM sim le bat ya ubarikor uba Rafael Warjri ban kiwe barikor jong kadwiti academy bala pladru ya ka kodur lung kedop alot jeng kon la lod jong sim tirat sing ba ka kot khasi folk democracy bala tho uba Rafael Warjri bat la peli ku ipeng ya kan kejing elang de kejing ruai na ki kaitor bat ki duhalia Da gajing temu ban kentiu ki kam jeng okai pertai hari lum jantia. Ha kesin sajan jong katayo balala, u menteri ketena jeng okai pertai ke jelau ba apol lungdo ulalit jengo ya ka Kupli Orchid Resort ke badan hakasnong Priang haga distrik West Jantia Hills. Ban kami ke jeng long jeng man jeng jeng tei ke bedai bat ka kam jeng okai pertai haga dekatan. Ha kani ke jeng let jurep jong ba apol lungdo ya ka Kupli Orchid Resort. Senrani udu emelie uba nujor kisungo ke director juga tena jengo kai pertai ikong Brenda L Pakenten rengkat bat kiwe uba poleng do ula syong daga lieng ban pet ke jinglong jingman bat ban kentiu ki kam jengo kai hajan kawa Kupli bat ule kendo badai keren ru bagi nong snong ha ke jingalang ka blalong hapo ke resort ka kenhon jong kesenjok ki wahe chnong Yuksi Sapai Circle kila IT ke dorkas ban kentu ke sarkar jela banwat kilat inti ban kentiu ki kam jengo kai pertai ki khatlai teli ki snong ki ban hakatan jong chot waku Sapai
Bat kila dawa bade bentuklar mardor na kebenta ban kentio ki kampan roy. Kila kenturu ban kentop ya kini gisnong apa uput usam jong gejing kemi ketenat jeng okai perthai. Nang bagi nong snong kini ki skim gejing kersan pisa bat ban penlong ki program ban ajing hikai. Kila dawa ru bandon ke senjam ban penkuat bat ban penki embiang ya kawa kupli bat ban kentio ya ka kum ke ecotourism. Bat gejing penek pensa ka mariang bat ban bo ki kamel akai ki ban om kta ka mariang. Nia ki eco-friendly water sports. Bat kiwe de bekakam jeng okai silenter jong kene kawa. Hashua bing depeteng ki kubor ke bedangsa ingin pen mau biang ki mat bokongsan joko kubor mentah katayo. Penmi rule temai ke sarkar ki kali kamai ha kejelan. Betha special officer ke sarkar berniat cekmat ke jengmu pen kendria yakinong de madan. Sengokia ke chairperson ke State Commission for Protection of Child Rights bajur ki kam thambor ki long keme bat ki kena. Kelak Hongpong ke trokit petrol kem ding sendan lat thau unongnya nabak wagen pet. Berngam ke MCTODA ban penlong da kejing ki persya ke karkhana kok karilum jantia bam ai kami kinong atro. Kut no kalanyam bedin klam ha kejing ko ipiang bat tut ki pat ba di hajar nut mekeleng kejakan. Bat na kinong ile wrestling bapau nam ke perthai yo jing hikai kinong lempat ke jela. Kalanyam bedin klam ke basisin chisnem jong ki penar ke bedang bat elakan yam tenrai kala kut no ha kala asni ublei jong katayo ha kejing ipo ipiang. Ya kebalawan bani syembenta di hajar ngut ki patba ha ke lumpung syat ke balalong ha adnar ha jawai ke bahab ke distrik West Janja Hills. Ha kini kesi bapenkut ekale niam bedin kalam ke balalong ha adnar jawai lawan bani dan langdu sembut menteri rang ba ke jela ubak senyau pelangdar UMP ke jela Syakaraja Sabhau Dr. WR Karluki ke menteri ketenat kakot kekia Dr. Amprin Lendo Menteri Ketenat Revenue and Disaster Management ubak Kerman Shela, UMLA ke Jawai ubak Wailat Miki Shela, UMLA ke South Shillong Constituency ubak Sanbor Shulai, kiwe-kiwe ki kenrem kelendan, ki patba bat kinong jung okai perthai ke belawan nekeleng ke jela. Ya ke bedin kelam laju penlong cisin cisnem ban nguk bandam ho trai nong bu nong thau, bun the ke jengker ku ban yo ke kot ke kia, bat ban bha karap karyang, bat ban be ke kelam, bat gejing pang jing stom bat ke sniu ke sme ke bakta ke imlang salang barok kawai ki benar ke berang bat elakan yam tenrai ke lesem beta syetram ha ke bakilawan ra ke den klam bat ke knong ke belot pelun bat ke bapet denter bat ke bela penjeli ba bat sembut knong sya ke jaka syat ha ke bat ki hajar ngut ki pat ba ke lele bani okta ke knong bat kinget ba ki bayo okta kin yada yaki malat diginu ginu gejing pang akan wanra ke bahaka miat akam ke bagi tray bat haka kai pateng la pani pu ipiang ya kene bedin kalam dak jeng wanra ru itabot nekirot ke blasna bat penwandur itenat bat ki bakit ru ikjengmut ke bakongsan kawai ni kitabot ke balara bat ke bala peniat ha adnar ke bala kring ya ki kemat jeng nong petkai ke de jeng sna
ya ke misail jong ke Operation Sindur ban pen kut no ke jengap kari Pakistan hagi kam le no. Ban gladon ru kiwe kita buat ke balakit ke jengmut ke basyong sbai de ke jing tentu ban pene pensa ba ban dai ke mai mariang. Ban ban pun persya ke kam sniu ke bakta ya ke imlang salang. Hadian beladap ke lenyam le rukom penbuat pada ke porjan miet ya ke jing ya kenjat ke bol diang ne ke dat lawakor. Keblai kun ke kenhuan ke bahan nasyaneng bat ke bahan nasyatem jong ke wak mentru balangit bakanu kanu kaliang ke bajab kan ba ke harap karyang mentah kesnem. Da gajing temu benelek ban sandur bat ban kentiu ya gajing elek kai wrestling.
Ki klorel akai wrestling ki bapau nam hak perthai kilawan syakani gejela jongi ban ajing kai kerpang ya kinoil akai wrestling gejela Meghalaya ya kebala penlong haka Anton Hall halat mkra hakanong ba Shillong. Ya kini kejeng aji hikai lepun long da hospitality rengkat kejeng trilang bat ke sarkar jela ka Meghalaya State Olympic Association bat ka Meghalaya Wrestling Association. Kino ilakai wrestling kila yo kejeng hikai no coach bapau nam keri Japan o Yoshimaro Yanagawa. Kino ilakai wrestling beliau Korea kata kemaksiar hak Olympic ahrajar arpusau ka Sakura Motoki bat ka Ami Ishii ka babat mentah ka nam World Champion ahrajar arpusan hak wrestling. Kini kejeng aji hikai kala sedang haka katwe terik unaitung batkan kot haka katnro terik unaitung. Haka bau coach keri Japan ula ay kejeng hikai bat jing batai kerkomel akai wrestling yagi samlakan thai bat cenderang jong jela. Bat kamtam agaban pelet jingmod ya kerkompenan kam yagi buat ban penliam yaki baki kun persya haka wrestling. Kini kesamla omtang bagi liok jing hikai henry kila yok roi kalat ban yakun bat kini kikin thai kibediki keluar haka jing akai wrestling haka perthai. Kini ki keluar klub ni ialah kejeng klan bat kumjo ekbut ila kai jengki hakaba kile lempat iki samlakan thai bat cenderang ki belawan keleng ki benta jong kejela Meghalaya bat kle hikai ru iki kumno banishim benta lengba kani kejeng aji hikai laban ong bagani kejeng aji hikai ke deru kum shi benta banele bansai ki no ila kai ki betbet kejela bagin pen krek bahaya la dia na ke benta banishim benta akan National Games ni ha kejeng ko boper ya kini kejeng hikai lawan bansa kiru de kino ngalam jong Meghalaya State Olympic Association kino mi kemat na hospitality bat kiwe-kiwe. Kini kino le wrestling kila yo ro kejeng hikai ha kabai dei bat ka weightlifting now Robert Kabas ubade uklore le akai keri Australia ubale yo ekatak marupa ka Olympic akan dai spa prapusau. Ubala batai kejeng dan jing dei kejeng ra akinar ki bakya ba kejeng le akai wrestling. Dapat kino le akai ken hab bandra berlempat kino le akai ki bakya kun persya. They just started. Same answer, but they just started. So they get weight training and stuff like that. But if you want to be a good wrestler, you have to learn wrestling technique. You know, not judo, not boxing, not MMA, wrestling. So you have to learn wrestling technique. So that's most important because you compete the wrestling, right? So that's the most important. You're not bodybuilder, you're not weightlifter, wrestler. So have to learn wrestling technique for sure. Yeah. Do you understand? Yes. Low technique, but they are very good. Listen, they have a good physical. No technique, but good physical. Yes. So physical, and if anyone get a technique, it's very high level wrestler. So I want to practice techniques. Kini kisamla kejela amtang bagi liok jing hikai. Nrikila yoro ikalat bania kun bat kini klor nang ilakai wrestling haga bagi lapan pau bagi macam lapoi perkat aga jim jagi bagi liok jing hikai ne bania yakun persya ya kenang ilakai kebayok tak kemaksiar ke Olympic ne kenang ilakai kepada World Champion haduk mentah. Kini kenang ilakai kilong bagi dap dak jing keman bat jing sengo sarong bania jing hikai na kini ki klor keri Japan. Bat kinget scam bagi ai ke bagi jing hikai kenang ke ai ke bania rap iki benang pentebet bat ban la syusyu bania ilakai bah ha kini ke jing ko. Coach keri Japan Yoshimaro Yanagawa ulang bagi negara lakai ke jela ke dei ke basya skor bat ke baplet jing mot bahai ke jihikai ke bagi yo baru ulang bagi ke rukamel lakai wrestling kadang long ke betemai bahai ke jela bagi kadang don kam bagi kena bagi samla bagi plet jing mot syusyu ban kieu ha ke jing lakai. Hello, ngak thanks kelas teka Mumbai. Dia nasokmen bangayo kani kala lat mo kamtam kani kadi kalam. I think beningkong ha state jungi ring
I think region in India bangi kumki upcoming athletes, like we are very small compared to what their achievements. Kini kilong world class athletes, like we see kalong ka opportunity ba ka golden opportunity ma yang aru yala din ma bangayo aspar lang bat kini ki, like one of them Miss Sakura ide badai 2024 Olympic champion, but itu Miss Ami kumbaga khadiki ma sensei the Japanese sensei Ami badai world champion, current world champion. So it's very good for me that I even get a chance to actually spar with them. Obviously we are like noobs compared to them. Tangba ni yo shibun ki jing hikai na kinesia hol dalading idon ki coach bakun hikai ngi tangba ki jing hikai jo kinesia kalong how to level ma bangi ngim laban yo, and let's say dani train dalading kan session poreng ispo alpos nam ai tangba kini sapat ki pen ingi ki technique basics kum lo bandrong kum ki single leg ban stat explosiveness baro ki porbas paru ki pen ilang te ban ki hikai lang te kalong ka jingkemen kalong ka jingko ka bakrau te kani hoi baro bon nangi ki miss ya kani ka opportunity nga sanggu ya blairu baula ailat nga bade ki kalong junga hi bro koi ya ka association hi baklawan ra kum kani ka lat kalenti ka pli ka lat yang ite ki ba aspiring athletes kanang bangi la ban pet kinisia bangi na ban inspire yala di nama bahwa teng jingim jinging gile teng ithat ni pa give up no tang badang ipet kinisia pat kilang train do badang red. They keep on pushing till they reach to the apex right now. They reach the pinnacle, they reach their goal. So maybe we start late, but kumbaong daparengma, it's better late than never. Once if you don't try, how will you know that you can't do it? Long ka jika ku ma long yangi long ni expect ra bang ni yo hadu kani ka lat mo long twig state ka long kadang kam jinjar plus ki ki Olympians and they are current world champion mo so long ni expect ra ka ta ka jing long ka jing ku ba yangi ka jala yangi ndai tang yele di long ki babun te ka long kum long long ka yarap ha yangi te ngim nang raban ong ngam nang raban express hadu kat no long kalong kawai ka jing ku jong play te long kam nimpoi perkat so tang katahi ayu ka jing sungu you play long lemba ka association membenta jing borok kam tami ki ayu Olympian semua ayu so hadu I coach kilawan hadu Japan di sini long kila pelut por ini tangiru ngidang syus dang and then you don't potential so you just happen le ka baki ra you yung iban pangide ban le reputation consistency malagasni dei katay ka jing trash tam katalen kemudian handrai katalen ni ki siong tang ka kantin mo handrai ka jing trash tam te ni kalong ka jing trash tam and then reputation kan sapoi so kan siyo ka so ha kan kawai ka sini. Yeah, but here the restaurants they listen very good and they behave. They listen to our technique very good. So very nice restaurants. Everyone is good, very nice people too here. Do they have the strength to do wrestling? Yeah, they have a good power, but no technique. Because they never wrestled before. That's the most reason they are not that good yet. So do you plan to come every year to Shillong to give coaching to these
We don't know yet, but maybe we just started right now. So I have work back Japan every day. So I had little bit time. I had a week off this time, so I came to teach. Bikram, he gave a message to Japanese Wrestling Federation, and they said they want someone to teach wrestling in here. Also, someone can speak English. That was me, and I'm a National Wrestling Federation national coach in Japan, and I lived in the United States about 3-4 years, so I can speak English. That's why I'm here. Kadi gajing sisa normally kamdan budget rana bata na international level coaches tangba kani pan ngimle long term ngisuale example kani galong kum ka introduction to the coaching khrang bu nwanra ki methodology jongki ngin shimi ki rukom training jongki te yakani ngin impart haki national level coaches jongi bakin continue yaka system jongki namar ka system jongki galong proven galong successful at the highest level of competition. They hopeful ba nangni shakmat pat kini ki national level coaches jongi kin yo ban continue yaka system jongi. Of course kin lalik phai no kani ka long short term 1 week coaching camp. Tikin lalik phai no kin coordinate bat ngi yaka syllabus jongi bat ka training methodology jongi. Khnang ba ki coaches jongi kin yo ban impart ki khana jongi. Benda ni biro bakaran betul hai kai na bawin dia kin akan pakai figat untuk coach one. Udan to coach Mr. John Kabaz or somebody from Australia uday Olympian yala dia uto coach uday primarily jongka weightlifting tangba weightlifting ru ngidon kamban incorporate ka program jongka wrestling namar katupat ka hapo ka strength and conditioning program te ki technique zongu bu hikai yangi kumno ban lift ki weights katu kalong ka ba mentoy shiboni khna jongi bekin develop ya strength jongki along with that technique program. Kai kai ga jing ki tu ku ya den bagini na ya dom kai ni jing kai ba nang teng ba bit so in game adu kan lo sai ka long confident kan ka session ba bi ki athletes kan yo ka ti medal sa kan ka national game man wan kajing khme lenti nging yak khme lenti be baro kan yo medals lu tang ba kajing sisa kumba ong new coach na Japan wong ba baduna ya badan kam ban training na ban ta ba fin yo medal at the international level ka baduna e di shiposnam. And plus fil adi ban sedang nadu sansnam karta you will peak hadin ba fil adab arpue arsenam katu kadiga peak juga freestyle wrestling te normally ba fin perkhat realistically at national level ru fin perkhat ki states like Haryana, Punjab, Delhi, Uttarakhand, UP kini ki blale wrestling la baduna e de la palat 100 years baduna e te ngi pan ngidang sedang menta dang arlaisnam te ka ban catch up ngidang bon wa ban catch up namar bon ki senior players ki baya shim wrestling ken ki baya adopt wrestling namar majority ki MMA fighters te ban ong pure bred wrestlers ngi karang shim por hi te kani ka sulong tangkum ka jingbet sambai menta bengin yo ki Olympians let's say in 2036 Olympics lada ngi sedang lupa menta maybe by then ngila man yo ki Olympians atau apa Aduh kan mau kecing betul limbakan di training kita mikir kena. Nganya tu fi ka benefit jong ka international training kalong ba kalong ha ka quality jong ka training ngamong ba ki Indian coaches jongi kimla kilong very capable tangba hangni pat idon itu iba khandiat ma like sometimes to win a race ka difference ka dei he itu 0.1 millisecond tekaneru kalong hata karukom ngiyo itu i benefit te iba long namar uni udah coach ba long proven at the highest level of wrestling te haba ngiyo kum kani kalan ka opportunity ngishim ya kani namar fin dape kibun ki states ki bla contact yang ki ong ngila ne mangiru ban pha ki khna jongi ha ka coaching camp jong phi de ki international level you know medalists gold medalist ki ba yo ban wan ya spar ba ki khana jong phi ki states ki la ya phone yang baro
ngilong na em ban phai ki khana jong i ru sto te nga so thu ya ka value jong kani hang ta ke te perlok da ketu ngila poy shikobokot jutuk kubor jungi menta gajan miet yen se syambiang bad fidesham tayo gejuk kasngi bad ha gejuk kupor kuble shibone kupor jongpi ba tiasok